Ndo liwo vhukuma mukovhe na tshilidzi muthetshelesi wa Makhado F.M ndi maṱavhelo na tshifhinga ndi awara ya 10 hu tevhela mafhungo one vha vhalelwa nga Pfano Mufamadi. Presidennde wa lino Vho Matamela Cyril Ramaphosa vari hu na ṱhoḓea ya uri mahoro oṱhe a polotiki a range u ṱangana phanḓa musi a tshi nga tendelwa u ḓidzhenisa kha muvhuso wa ṱhanganelo, hu itela u thivhela dzikhakhathi dzine dza nga vha hone musi ho no vhumbiwa muvhuso wa ṱhanganelo. Izwo vha khou zwi amba musi khonadzeo dza muvhuso wa ṱhanganelo dzi kati phanḓa musi hu tshi ḓo farwa khetho guṱe ṅwakani. Vho Ramaphosa vha khou amba na vho Mafhungo Union Building ḓoroboni ya Pretoria nga murahu ha zwe vha fara muṱangano na Presidennde wa ḽa Finland Vho Sauli Niinisto. Presidennde Vho Ramaphosa vha ri shango ḽashu hu na zwinzhi zwine ḽa nga guda kha shango ḽa Finland sa izwi ḽa Finland ḽi tshi anzela u vhusa nga muvhuso wa ṱhanganelo kha lushaka na kha mivhuso yapo. Vho Ramaphosa vha ri naho kha mivhuso yapo kha ḽino hu si na vhudziki hu na dziṅwe nḓila dzine dza nga sedzwa. Vha muṱa wa Katlego Bereng na vha ḽihoro ḽa Action SA vunḓuni ḽa Free State vho vulela mulandu khamphani ya tsireledzo ya G4S na vha muhasho wa mutakalo tshiṱitshini tsha mapholisa tsha Park Road Bloemfontein. Tshitumbu tsho swaho tsha Bereng wa miṅwaha ya 32 tsho wanalea seleni ya vhu-35 dzhele ya Mangaung Mahoḽa nga ṅwedzi wa Shundunthule. Icho tshitumbu tsho wanala seleni ye u thomani ho vha na mivhigo ya uri Thabo Bester kana ndi nga ri havha na mivhigo ya uri vho Thabo Bester vho swela ngomu hayo. Vha ḽihoro ḽa Action SA vha ri vhaofisi vha muvhuso na khamphani ya G4S na muhasho wa ndulamiso vho pfuka mulayo wa National Health Act. Khotsi ya Bereng Vho Thabo Mpholo vha ri vha na mbudziso nnzhi, vha ri vha khou tenda zwa uri masalela o kona u ṱaluswa fhedzi a zwi ḓisi mulalo mbiluni dza miraḓo ya muṱa. Dzulo ḽa u rangela tsengo musi zwi tshi kwama mulandu wa vhuaḓa une wa khou hweswa neḓorobo wa kale wa masipala wa Thulamela Vho Abashoni Tshifhango na mulanguli wa masipala Vho Hlengani Maluleke ḽi khou lavhelela u thoma khothe yo khetheaho ya vhutshinyi ha zwa makwevho fhano vunḓuni ḽa Limpopo. Milandu ino khou hweswa neḓorobo wa kale na mulanguli wa masipala wa Thulamela i kwama zwa u bindudziwa ha masheleni a masipala a miḽioni dza furaru kha bannga yo no ḓifhelaho ya VBS. Fhedzi naho zwo ralo masipala wa Thulamela wo ya wa bvisa masheleni aya phanḓa musi yo bannga i tshi fa. Inflesheni ya shango ḽa Afrika Tshipembe i khou lavhelelwa u nga shanduka zwi tshi tevhela zwe ya gonya nga phesenthe dza 7.1 nga ṅwedzi wa Ṱhafamuhwe. Hu na mbonelaphanḓa ya uri inflesheni hu na mbonelaphanḓa ya inflesheni dza rathi kha uno ṅwaha ngeno hu tshi khou lavhelelwa phesenthe dza 4.9 ṅwakani. Izwo ndi u ya nga muvhigo wa Reserve Bank Review Statement. Uyo muvhigo wa Reserve Bank wo bviswa mulovha u tshi khou lavhelela uri inflesheni ya ḽifhasi i ḓo dzula i nṱha. Muhulwane wa Reserve Bank Vho Lesetja Kganyago vha ri u khaulwa ha muḓagasi zwi khou bvela phanḓa na u ḓisa masiandoitwa a si avhuḓi kha nyaluwo ya ikonomi ya ḽino. Presidennde Vho Matamela Cyril Ramaphosa vha ri miraḓo ya khabinethe vha re na tshanḓa malugana na madalo a Presidennde wa ḽa United Arab Emirates fhano kha ḽa Afrika Tshipembe vha ḓo tea u fhindula mbudziso. Presidennde wa ḽa UAE Vho Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan vho dalela ḽa Afrika Tshipembe vhege yo fhiraho. Bufho ḽi ḽa vha ḽo hwala Presidennde wa ḽa UAE na vhaṅwe vhaṋameli vha maḓana maṱanu ḽo kavha vhukavha mabufho ha Belembu tsini na ḓorobo ya Bisho vunḓuni ḽa Eastern Cape vhege yo fhiraho. Ho ṱahiswa mbudziso dzi re na tshivhalo zwi tshi kwama madalo a Presidennde na vhaṋameli ngavho uri vho tevhedzana milayo ya u bva na u dzhena kha ḽiṅwe shango hu tshi katelwa na fhungo ḽa u bvisela khagala zwibveledzwa zwe vha ḓa nazwo kha ḽino u bva kha ḽa United Arab Emirates. Presidennde Vho Ramaphosa vha ri ho tevhedzwa maga o teaho nahone vha minista vha re na vhuḓifhinduleli kha fhungo iḽi vha ḓo tea u fhindula mbudziso phanḓa ha khomishini. A guma nga u rali mafhungo ashu a awara ya 10 hu no ri fhungo ḽihulwane kha ino awara ḽo vha ḽa uri Presidennde wa ḽino Vho Matamela Cyril Ramaphosa vha ri hu na ṱhoḓea ya uri mahoro a zwa polotiki a range u ṱangana phanḓa musi a tshi nga tendelwa u ḓidzhenisa kha muvhuso wa ṱhanganelo. A tevhelaho maṅwe mafhungo ndi zwone zwino nga awara ya 11. Ndaa.